الحمد لله حمد الكاملين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين صدق الله العظيم شارع برودرا Snart sommerferie. Vi skal minne hverandre og gi litt råd for hverandre, inshallah, hvordan vi skal bruke vår ferie. Først og fremst, etter 2 år vi har brukt med korona, når vi kan reise til hjemmeland. Vi ønsker at alle de som ønsker å reise til utlandet, reise til hjemmeland og besøke far og mor og slektninger. Ikke andre plass, ikke andre land for å bruke vanlig ferie. Besøk far, mor, bror, søster, tanter, slektninger først. Andre, vi skal passe på en andre ting. Flere av dem, de har dårlig økonomi, vi vet. Når dere reiser, pass på den. Ikke bruk penger så mye. Vær som dem. Vi skal bli som dem. Hvis dere bruker så mye penger, ok, dere har ikke penger, men jeg har penger, jeg skal spise beste mat, kjøpe beste klær, ta beste bil, gjøre sånn og sånn, beste brylluper og forskjellige aktiviteter. Hvis vi gjør sånn, de skal begynne å ikke like oss. Vi skal bli som dem. Det er et uttrykk som sier, når du reiser til et by eller en by, og alle mennesker har en øyn, det er bare å bli som dem, også de skal gjøre sånn. Det er veldig bra. Ikke gjør forskjell. Også andre ting, kjære brødre. Det som vi gjør stor feil. Når det blir sommer og vi reiser, flere av våre muslimer, de tenker at i sommer, malaika gjør ingenting. Allah Azza wa Jalla sier til oss, dere er fri, dere kan gjøre det som dere vil. Ikke den. Flere av dem, de reiser til plasser som masse turister går til dem. Besøker turistiske plasser. Ikke forummer dem. Og når de går der, de tenker at Allah kjenner ikke dem, folk kjenner ikke dem. Han kan gjøre det som han vil. Mann og damer. Flere av dem gjør masse haram. Vi sier ikke gjør zina, men uten klær, blander med hverandre, ikke med haram, mann og damer. Sitter med dem, kanskje forskjellige ting som er ikke halal, de går til dem, sitter med dem. Men det passer ikke oss, kjære brødre. Uansett, ferie, ikke ferie, sommer eller vinter. Muslim må tenke sånn. Allah ser på meg, og jeg er muslim. Alltid jeg må følge islams regler. Det som vi leser i de 10 ayene, Allah sier Azza wa Jal, flere av mennesker de tenkte at ikke folkets gruppe skal vitne på dem. Allah sier det skal bli vitne fra din finger, øynene, ørene skal bli vitner for deg. Bra eller dårlig. Men dessverre flere av oss, de tenker Allah ser ikke på dem, malaika skriver ikke, ok, dere er fri, dere kan gjøre det som du vil. Ikke sånn, vi må skal passe på den. Muslim er muslim, uansett. Sommer eller vinter, dag eller natt, rik eller fattig. Reise eller reise ikke, vi skal passe på den, inshallah. Ikke vise at du har masse penger. Og så der andre ting, det er bra for folkets økonomi. Når vi besøker hjemmeland, kjøp hos dem. Din slektninger, mennesker som du kjenner dem, bruk penger der. Ikke på andre byer som du kjenner ingenting, og du handler ikke hos din slektninger eller din familie. Gjør handling hos dem, fordi også det er en andre måte som vi hjelper dem. Kanskje hvis du sier til dem, jeg skal gi penger til deg, sadaka, han sier, nei, jeg vil ikke dem. Men hvis du kjøper litt mat, klær, andre ting, de skal bli glad, og de skal tjene litt, og så du hjelper dem, uten å si til dem, det er min sadaka. Vi skal hjelpe hverandre, og passe på den, inshallah. Ikke reise til fremme plasser,
Jämmeland, Farumur, Schlettninger, och så icke brukt pengar som je, och tänk, Allah alltid ser på dig. Icke andra ting, vi ska passa på den, inshallah. قالوا برايد مسلمان هاوين هات پشت دمك دريش كو انسان نچبون ولات خو سردان دي باب خو نكربون والحمد لله ابن ساخيا كو ناوي دركت و مال مخرا كر و سبك بو ام دخوازن چند تشات خمبيره هب آگهدار بند وی تعطيل هانه داد وی ام بجن عطله هانه داد وی چند رويك امته ده هرن دروای ولات آگهدار بیا من چل ور چجی کادی هر کسی کو دنگ مهره کی ام دخوازن آگهدار وان نقطه به یک تعطيل خو عطله خو روجه كنت دا ام بجن استراحت بكن كرديد بين بطلانه يعني جيك تدا استراحت كي كارو خبات ناكي سردان ديو باب خو خشكو براي خو بكن قلب سلمانه ديو باب تايرو هنا صبيتنن خشكو براي تايرو هنا صبينينن اقرباي تايرو هنا صبي بمرن سردان وان بك ام مسلمان وكا انسان دينن دين خدا هردم جمارا بي امر گوت سردان ديا خو باب خو خشكا خو مراي خو بسمام خو بك ام جرد اسلام داد بن صلات رحم سردان اقربای خو بکن بله قالك جراد دلي وجورات بجا حيره او ادشم او جمن حسناكن حيره ام جوان حسناكن ابي راستيكيه ام هات نبر عقل ماتيه گوهرتن عقل وناتيه گوهرتن بلكي پره مشبيه فقيره بلكي پره وانتنا من الا هي شيطان نوا مدد شوته ليه گرم آگاهدار تشتكي من صلاه رحم اقرباتي تماشي پرم مرناك اقربایتنه سردان وان سرتا فرض هر زیارتی وان بکه لی نقطه کادی هم تخوازن بیرا متواده به گلو بسلمانه یک سببی که اقربای ما یاجی اوی کچونه در و تینه او اقربای خجهب عاجسن مسئله پرایه دما کم تن جمعان ام گلک پره صرفت کن و زنگینه ام پره من هنه يعني مثلا انسان متشوان درا عربه كريت كاجارات كعربي لوكس حرات بي بري هاني تلش سيار بي تذكاري بري هاني تذكاري وظيفه خو بديني يعني عربات قال لك زنگين بياجي عربات فقيره بتي هر جيكي بيويس ناكت هري عربك قال لك لوكس تبري دنيا بدي خويا عربي لاقربائته نانت نبخن ام هنا كيبونا شخص اناني يعني خبتر يتفكرن اقربای خنا فکرن پره من قال لك جرس بكم نكوها اي خدا روجا كلتا تبي پره نديني حاشا يون هر ولاد ونكرن كراي سيار بنيدي او قصا خدا ضرب المرفات خه اگه دار خوب متواضع بن نفس بچوك بن وچون نوا اقربای خو كوان بكن دعوته و مولوده و سنته و ميوانه و چوندنو هاتنه و هر دم برا متواضع بن نفس بچوكي تذهب اول عسمانه نينه يعني اگر وناتنا فان دولتا بلكي پره ويشتنا بونا يجب پره نكتا دستما بلكي امجوان فقيتر بونا جبونه كدل وان نمينه حسكرنا وجوان جوارا چه ببه خوكا وان فقير بكن وكا وان بيدنگ بكن قراتيه خو سري كسكي نكن ون گندينا ون جاهلن ون نزانا ون فقيرن اوانا لاقي انسان مسلماننا مروي چاوا قراتيه خو سري براي خو بك بسمامي خو بك مامي خو بك ابيا عيبه كما مازن آگهدار بيابن نفسا ما برا بچوك به كلمه كما كردي هي دبون چون باجاره کی ملت یو باجاره کو کور به یجب شعبه کی به اون شعبه کی خو بگرن و کوان بکن يعني برا فرق وتنا بجوان ون چون جموان آگهدار بيابن زيده خو زنگين ندن نشاندان نقطه کادی آگهدار بن فایده و برا بگیجه ملت و برا بگیجه باجاره و بگیجه محله و نچن باجاره دی پره خلوه صرف نکن وورن فراجي بجنا ولا قزر قرشكي نادم ونا حيرا ورن دكان اقرباي و اوا جلا هبه اوا خارني هبه اوا چه هبه فرا فايده و بگيجه اقرباي و فري خو بدن وان بلي ام كان صدقه بدن وان هرج دكان وان تشتابستينه المحله وان بستينه الدكان وان نام بخوج وان تشتابستينه برا استفاده تبگيجه وان ايرو ملت ما قالك الدربه هنا جركو امهرن فريخ الولات يخسر بكن قالك انسان مالبات فايده كجبرين اما مع الاسف حسدك كاتيا دلما ام بجنا مادام وانا سري خو بلين كرنا ام گراوانج برچينا بدن كشتن ابجي تشتكي خوشنا برا فايده ما بگيجه اقرباي ما قالوا بسلمان نقطه كهري مهم ازويش تخم بيراوه قالك انسان ما دوان دم داوود انكي مودرن بونه پيجدا چونه او پيجدا چونه او پيجدا بونه هانت بيه چه جوان دبه ادي از چه هرم جمع دیا خو باب خو گنده خو بازار خو زمان خو درباس از هرم بازار کی سیاحی يعني جي توريستيكي ايه دهرن يعني كانه دايكات العسمانه تاني الدنيا تلاقي في دايكي انا اللي بيقول اني اتي دنياي
هدی دیو باوی خو باجار خو قبول نکن نفس ما خو ناده برد چون باجار توریستا ادی باجار هانه داشی تشتکادی جاتی عقل وان دبی قی خدا وان نادینه ملائکه دگل وان نینن حدود اخلاق الجموان رادبه مع الاسف الشديد يعني الظلام خروط تكن جن خروط تكن كابن نوا جيه باخلاق جيه انسان شرم وحياه كهروان جيه هانه مع الاسف كابن نوا وان جي خيره لي استعتيل دامه از عطله دامه تدعطله دا بيجي هر گره خودی اخلاق خوبی تلکل دی برای مسلمان گره خودی اخلاق خوبه خودی شرف و ناموس خوبه یعنی تچو جیه کی کس کی تناس ناکه قی خودیش تناس ناکه انسان مجانا چن جیه کو باجار تدا توریست گلکن او دوی دا کس کی مناس ناکه از بتنه مب کیفا خومه مسلمان نکاره بجز کیفا خومه از کیفا خدای خومه رب من مدینه هاوین بزبستان به چد به برابر ملائکت خدا دگل منن اوان آیت ما خواند خدا بجون و زن دکن که از و نادینم نوسا از دست وبکم شاهد شعب و گوه و ببن شاهد و جلد و به شاهد لسر و لی وزن دکر که خدا گلک تشته و نادینه خدا نزانه گلو بسلمان خدا هر تشته مدینه هر تشته مدزانه ام گرن که اخلاق و ناموس و شرف خو بپارێزن گلک انسان مع الاسف دوان جی خراب دا تصویر خود گرن فوتوراف خو جنه خو زاروک خو اوان خراب هانه او بلاجت کن يعني گناه کو کرنا نباسه وانه ایجاب هزار انسان اتکن شاهد وی به اخلاقی وی گناه هانه گناه وان به دوبل ایجا آگهدار ویابن ام مسلمان خودی اخلاق و شرف خوبن گره کداد به برا هر چد به برا به هاوین و زوستان زنگینی و فقیری شب و روز انسان تناس بکن انسان تناس نکن خدا تناس کن خدا تدینه خدا قانونی هر دم در باست و قانون خدا نه که قانون دولت بجا ایرو سربستی سبت نه سربستی نه قانون خدا یک قانونه که هر دم امگره حرمت وی قانون هانه بگن هیوی دارن اوان کلمه هانه ببن نصیحت جموج و توارا وان برایک مگهداری دکن امج ادب اسلام خدور نخینن اقول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عن معاذ بن جبل وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على إنجاح حوائجكم وفي رواية على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود صدق رسول الله فيما قال حسنه الشيخ الباني شار برودر بروفة سير صلى الله عليه وسلم نور دار أنسكر يور أنتينك يربو هملي موتا إيكا سيت الفول كاس قال يورسون قال يورسون كانش نوان كومر او تا دن شانسن فراداي فور دي بروفة سير الله نعمة سم الله يرتل داي ده فينس نوان سم ليكر إيكا دن نعمة فور داي دو أنسكر شوبا ور أكسابر أمبيل پس اوی که سیت المنس کرسون یا هر ماسه پنگر یا اسکال یورسون فور دی نو اسکال یور دعا فور الله تا پنگر فرادایوسو ویسیار ادعو علیه اسکال یورسون پس بو دی ستینگنه او یور پو هم لیموتا انشاءالله قالوا بسلمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم و کارو خباته دماغ کو کر بدزیکا بکن و شارتی بکن لو را دبي هر نعمتي خدای دوا هنك انسان جوي نعمتي حسناكن ناخوازن خدای بدته شعب نباري هي ام كردي اخذ بين شعب نبار يعني ناخوازن خدای بدته دما خدای تشكيدته دبي يا ربي تجبستيني اي حرا هديكا بك بدزيكا بك جبونكو كسكي عيشه خرانك تدخوازي تشتكي بكي حزار حبد تشن بيشته فتل ودوران وحيلك كنت زرارتكي آلی کار بن بزن بن نعمت خدا ده انسان هنک انسان جی عاجز بن ناخوازن او نعمت خدا بده مرفا اقدار بیا بن تشتی خوب دزیکا بکن و قال لك نعمت خدا ده وجه اواکینو بدفو زرنه هم کردید بجن دفو زرنه نکن نبن الله الله خدا بیا دائما حیرا شکر خدا بک و هدی کا بک بر هنک انسان حسد نکن هنک انسان دلوان نبینه خدا جانک پاک بک نصیب متوا ان شاء الله.
أقول هذا وصلوا وسلموا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير يا أرحم الراحمين، واجعلنا مغاليق الشر يا أرحم الراحمين. افتح بنا أبواب الخير وأغلق بنا أبواب الشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.